Bekusekwedini izapha bekusehemtha idani apha zapha ma idani apha mawash iphi phone iphone saphi phone wena man dosa phone mawash hayibo uzoniphambanisa wena iphi phone hayi ma dosho mpengisa ma iphone hayibo kutheni ungenayo iphone wena uyaphangela musi uyavuka hayi washo wani sina phone na washo ayi niyashuma mawasho nivuka nchiva musi yakubona apha kusasa okuyavuka musi uyaspana musi kutheni ungenayo iphone ndinibona duba na duba apha ngamachelo nivuka nchiva musi nivuka nchiya mshumoni musi hayibo zamthini lo tilile ndimthini lo tilile wakho hayo washo nditani ngakutililini ndiri nditani ngawukukutilile njani ungenayo iphone uphangela kuse uzaniphambanisa wena jonga kwedini hani nisina phone nchishuma na washo dosho nyakumpengisa mawasho bona ni apha mamtha man then xa upeyile uzawuthenga ifone ndifuna iPhone 16 Pro Max uzoyithenga man then ndinistore ngorenga phone komfa ndikotoda iPhone 16 Pro Max and then ndoyirenga next time xa ndikubamba second round ndiyamfuna lo iPhone 16 yeva next time richithulana second round ndikotoda iPhone 16 nikomfa tsek hamba man vayani tsek vayani mamtha